mun sang sanga tanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu som te inzain chibai le fekule okas ni som pakua zirtok ni ania kun thain chan kan be sei engemo network lama chian lo na dewa wangin nizan lam kha news update kan ti thei telova subscriber te in mi hria thiam na kanan ngen ma sa chewa tuntu ma hi chuan international news le politics lam hoi US election lo tur lam deu US dual chung politics lam apikin Republican Party chung boruak thar kan ngai thale phot don nia FBI 10 Mar-a-Lago resort andap tum khan Donald Trump passport an la tel ni in Trump chuan a soya FBI 10 ka passport an ruchhuak ka khap dai lo chuan ka supporter te hi an che chuak le huk mai thayani ti in okas ni som paruk khan alo soi to a Capitol Hills boina angkha Trump thop tu te hian cho chuan hlo mel lo hle ni FBI te chuan Trump passport pathum laian latela pakhat phei chu a expire to nge President Trump chuan kan rama hetianga politics sa maniking puite beina hi ala ngai lo ti in Truth social media atangin aziak Trump chuan ka chunga thil thleng wang hian mipui tam tak an thin rim tak set to a ka thei top chuan boruak thunun nan sarkar tanpui katum vereng ani mipui thin rim na aso sang ta hleya engchen nge kan khuwa khir thei don ka hre mai lo a al chhuwa vai chuan thil thalo tak tak a thleng le don ani atibok tunkar chung khan America mun rang ranga drama thlop tu mi then khat chu ral thuam nen an wak chuaka Cincinnati FBI office lui tum mi papakhata thi ti lo chu boina chu om thodang khriat ani lo Cincinnati thil thleng hi drama thu soinen hian inzom na aneyangem ti po khriat chian ani chia lo bok Federal authorities te chuan law enforcement te chu chak taka mala turin an hriat tir ve ngalani Trump na passport bo thu social media a post zo atanga darka reilo te chungin Justice Department official poimo tak chuan Trump lawyer a bengala passport te hi an pek let ngal tur thua hril ti Trump office thu puang tu chuan Twitter a soi FBI Washington Field Office atangin J Brad chuan Trump passport pathuman lak thule pahni chu athi to a pakhat chu tuna a diplomatic passport man lai ani thu soyen kan pelet le dona lam theina omrengani ati ti chuan anni lama ninga ni okas ni som pasari khan President Donald Trump chuan Department of Justice le FBI chuan a passport an ruk chhuwa te chu an pek le thu a soi ve bok Mar-a-Lago Florida an dap tum khan FBI te chuan classified documents set som pakhat zet an man thuan puanga Trump passport an lak tel thuero an soimia lova mase Trump chuan Truth social media mangin atong chuaka Justice Department chu a inpuang vele ta ni Trump chuan document sakol te kha declassified vekani thu asoya FBI ero in classified anti-ve tlata document te hi president thupek angin declassified thei ania heti chung hian Trump thu soi hi an pom sak du lovani mase Justice Department le FBI hi an mual pho le tareng mai classified document set som pakhat man anga in soi si khan Trump passport an rutel tatlat mai kha thu di kan soi lo ti alan chian na ani Republican leader US Vice President Dick Cheney fanu tuna Wyoming Republican representative ni mek Liz Cheney chanchin kha Trump impeachment boruak satwang lai khan kan soi ve fothina in la ria angema chu Republican leader niring si khan Trump impeachment kha athlop view maya tuna chuan tu ra aseng ve don ta okas ni som paruk khan Grand All Party primary election result ti chhuwa ni in Liz Cheney chu na ina omta Trump naute an chet hle ni Trump an athlop Harriet H. Man hi politics huanga mi thar ania Congresswoman tam thum lai lo ni to Liz Cheney hi a ne chiang hle a
Republican Party chunga Trumpa do tu te an per chuak ta nol mai ani hi kum Songate parukmi Liz Cheney hian Republican Party chunga din mun lal ber pathumna House Republican Conference chairperson ni na chu sangni le som pakwa tanga sangni le somni le pakhat chung khan alo chel to a mase Democrats ten Trumpa pai thla kan tumna impeachment kha athlop veiroka Capitol Hill samang tha mai angai don ta ni Liz Cheney chuan politics a mathlir danga nei ve ngal boka Capitol Hills chua sanin White House lamazin kongzo atum ve tur thua soi President Trump khin zui zel atuma sangni le somni le pali presidential election chu uve tum boka mase primary election pal tlang zo kher lo mai the ni Liz Cheney chuan apa Vice President Dick Cheney nungzui tu tele ama tran tlat tu terin chanin politics zin kong thara zo dona ti hian soya sangni le somni le pakhat January ni ruka ka soi am tho khan kathil tum kalahlen lova kanna ala zo lo Donald Trump le a ho te hi Oval Office bul naya an omle to lo nan ka be chun zom zel dona ni ati Republican presidential candidate ni tumreng sia Trumpa akhin tel tlat sia wang hian a thlen san view hi arin om lovani hi heti lai hian Liz Cheney king thatu Harriet Hedgeman thlop tu te chu chian smuna an pung khoma President Trump chunga an lom thu an soya Wyoming primary result hian GOP hi right wing konga zo le ta ti a NT rani ber hi tun ma ni hlok nan chowa party en kol thin mi hausa le thil ti theiten an thunun party ni thin kha Trumpa kuta a om to a party kalphung adanglam ta hle ti in Harriet Hedgeman chuan soi Liz Cheney point Trump le Harriet Hedgeman chu a soi selve na saboka sangni le somni presidential election result dot manga soi sel tu le a thlop na wanga tling candidate te hian thil ropui tak anti don lovani ati Trump le atim te point Florida tangen Liz Cheney chaklo na hi an lo lom ve bok Donald Trump chuan Liz Cheney chaklo na chu a thil ti ra asengani zan chang khria se a omdan kha Republican Party ta na thalo ani mai lova Republican House Committee thutluk na kal zongen a khosalui tlatani tuna chuani zalenta a ihlim to ngotang ti in Trumpa chuana beizui veni Trumpa akhin tlatawangin kumni chungin Liz Cheney politics zin kong hi atop tamai chunia rin phak ba kani hi amaro chu US Congress Investigation Panel January ni ruk thil thleng chui tu panel member a khan ala om vering dona representative ni to don lo ma se panel a hian investigation a zo ma chu ala om reng dona wangin Donald Trump ala king ve tang thei dona ni chuero engemo anzel don ni Tramatan Wyoming le Alaska primary election result hi lom na turatama Trumpa chunga thil thalo ti tu Republican leader te an tlom zel don ti a entir kan ti thei mai bokang Pennsylvania atanga Arizona thlengin Trumpa a support candidate ten Republican primary election an lata zelani Capitol Hill boy nu khan Trump impeachment kha Republican senator Passari le Representative Somin an thlop khania House member Representative Somzinga pahni chawin primary election a neina an changa Trumpa king tu Representative Somzinga pariat chu an bota vek mai Representative pahnin election an machondona Democrats candidate laka an chak zo lo chuan an ni po hi politics atanga an chol ve tho angai dona ni Senate lam hi chu in thlan ala hladiwa boruak tharla mala omri te chiam lo Liz Cheney in presidential election chu atum thu hi Wyoming lam party leader te chuan ti hian an changa Trumpa hi kan duwa ani khan impeach lo tum vei rok khania lo en rengma teu primary election a Wyoming electoral vote thum po hi mulawang anti US election boruak te po akha token kan clear chhozelanga international news le politics kal zel kan thei token subscriber te rilriat kan tumreng chewa
min lo ngai changa nga kan channel hi lo ngai thazin turin kan som non le chewani e ngai thatu song te in za chunga kan lo me